U ovom tutorijalu pokazujem kako da instalirate Avid Liquid. Pošto sam napravio tutorial kako skinuti Avid Liquid, primao sam mnogo pitanja o tome kako ga instalirati, pa sam odlučio da napravim ovaj tutorial. Evo, ja sam malo prije skinuo Avid Liquid. Kada ga skinete dobijete ga ovako u jednom folderu, otvorite taj folder i onda dobijete Avid Liquid u RAR-u, znači desni klik Extract Here i dobit ćete ovaj novi folder Avid Liquid Chrome. Ovdje imate readme, to su upute, setup instalacija i keygen, to vam je program pomoću kojega ćete dobiti serial number i activation key, mislim da se tako zove. Prvo što trebamo da pročitamo upute, ali pošto ja snimam sad ovaj tutorial, ne trebate da čitate, nego samo da pogledate ovaj video. Prvo idemo setup i pokrenemo instalaciju. Odaberete jezik, idemo OK, yes, next. Ovdje biramo gdje želimo da se Avid instalira. Ovdje birajte na TSC 30 frameova i jezik, idemo next. Ovdje birate gdje želite da vam se video zapisi spremaju. Ja ću birati ovdje gdje se Avid instalira. Tu. Tako ću i ovdje birati. Ja naravno stavljam na drugu parću, a vi možete ići odmah next. Idemo next. Evo, sad će nam se uskoro pojaviti prozor jedan za registraciju. Evo, ja sam jučer instalirao Avid Liquid, pa sam ga obrisao da napravim ovaj tutorial, pa mi je ostao ovaj serial number. Tako da ću ga ja izbrisati i pokazati što trebate napraviti kada vam se ovo pojavi. Kada vam se ovo pojavi trebate ići u folder gdje je Avid Liquid, idete keygen i otvorite ovaj program i idete generate i prekopirajte ovaj serial number i zalijepite ga i označite ovo da vam se šalju mailovi. Idete OK i evo sad će instalacija početi. Tu će se pojavljivati ovako mali prozorčići što će se sad uskoro pojaviti, evo ovako tu. Tako da ću ja pauzirati video da video ne bi bio predugačak. Evo, instalacija Avida Liquida je završila, idemo finish. I ovdje vam kaže da bi bilo preporučeno da resetujete kompjuter i idete na cancel. I sad što trebate da napravite je da se disconnectujete sa internetom, znači idete network connection, disable, da nemate pristup internetu. I sad pokrenete Avid Liquid. Idete ovdje Activate Now, idete View Instructions, idete Enter Activation Key i sad ovdje kod programa idete ovdje dolje na Generate i prekopirajte ovaj Activation Key, zalijepite OK i evo, sad piše da je Avid Liquid otključen. I minimizirajte ovaj prozor jer će nam još malo trebati. Evo, Avid Liquid je aktiviran, ali još ima jedan proizvod koji moramo aktivirati da bi Avid Liquid radio. Ja ću zatvoriti Avid Liquid. Imamo Pinnacle Hollywood FX. Znači moramo i njega aktivirati. Evo da vidimo. Ja mislim da ide ovaj tu serial number iza Hollywood FX. Da probamo. Evo, ide. Hollywood FX basic is unlocked. Znači, ovaj prozor u toku instalacije Avida Liquida nemojte nikada
zatvarati ili da kliknete OK na ono da vam se resetira kompjuter. Jer ćete izgubiti ovo, tako da ćete morati krenuti opet u instalaciju Avid Liquida. Nakon što završite, zatvorite ovaj prozor i sad omogućite pristup internetu. Evo, uspjeli ste da instalirate Avid Liquid. To je bilo to za ovaj tutorial. Nadam se da ste nešto naučili.